17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмү боюнча тергелип жаткан оор кылмыш ишинин алкагында аныкталган айрым жагдайлар боюнча Ички иштер министрлиги ЛТР телеканалы менен биргеликте атайын видео жасаган. Видеодон шектүүнүн аялы менен сүйлөшүп, ага башка жашырып жүргөн кылмыштары бар экенин айтып берип жатканын угууга болот. Suçasın? Yok, ben özüm o zaman ayıp günleri de tutuyorsa. Ne? Ben 3 gün yaşım var, tutacaksın çok. Barda ekspertizadan çıkan büyük barda birisi. Ekspertizadan yayınlanan büyük bar mende, kamenen büyük bar, tasdikta var. Ben çınırızım. Ben şu yaşırıp жүрөөлө hiç men özüm başımın içinde çık. Başım ağrıyıp geçeceğim. Oğul kalağında mekemin az büyük demettim de. Men az turmadım da, bırak men özümde cengilsiz oldum. He? Can. Kaçır koçum. Özümdün kolumda özüm karaya albayı, betimde karaya albayı, şunu töre жүрдüm tanırsa. Şeydesin. Özüm orada öyle baykat söylemer oğa. Tamақтың дамын білбей, жасаудың барқын білбей елеп. Жоқ, бізге Қан қой өрбейтін риза білесің ба? Қан еш қачан қой өрбейтін. Көк машинаны айдап жүргеннен риза білесің бе риза олмен де. Ми анда шы еркән кичинекей болчу канчада эле. Свитерім бар болчу білесің бе новогодний. Білбеймін, есте алдай қойдым. Деген билбет сым кичимес белемде убактарда кара билбет сым бийген топурак чаң болуп келип баткак болуп келген менен эмне болду машина тыгылып калды депчи. Ошону айттым, мен есте албай койдум. Риза мунун баары тең сен мени карасаң мен мынакей чынында аракет кылдым дальше жашай берейин депчи. Пока тазаланып чыкмайынча мен sen markim senden baldardan, şulardan çıkar salmasın deyip Kudayım Mirzaca Kırın ömürü degen onu çıkarmış da. Geçirip koy. Niye kıldın oşu? Niye kıldın? Sen bilesin. Ben şunu töyle, şundayla kız cevap olur. Mirza sen altınsın. Orcumuzga işte be. Amerika'ya gideyim diyorum, geçiştirmeye kaldım. Komasın. Bari taksit olur. Sana lan durdum çürüme. Haydi advokat жалдай deseng жалдайды. Çok dürüst. 2011. Bayağı Akmaş'tan Avrupa'sı bilesik bek. Anан айдап жүрүп анан кийин деген Алмаз камыз билесиңби?